enough is enough. Kama tukiwapea masaa 24 hawatatolewa hapa, sisi tutawatoa na tutawapiga na hatuogopi mtu. Ino niyo miario ya mubunge uyu wa Starehe Charles Kanyi Njagua aririe muthenya umwe muhituku, miario ya riu imureheire thina na guikio ngono ni ruhonge rwa DCI. Njagua anyitirwo nja wa giikaro kia bunge na gwikirwo macegera ni maabitha a DCI, na thutha ucio athie kuhungwo mahuri iguru rigie miario ino iria rehete ndugamano na gucungiriria bunge ya bururi wa Tanzania kumenereria miario ino na njira nene. Na wala sio msimamo wa serikali ya Kenya, na wala sio msimamo wa wananchi wa Kenya, ni jambo lake binafsi. Tunatambua jambo binafsi linaweza kuleta madhara nchini. Wametusihi wa Tanzania tuwe watulivu na tuone kwamba kauli ile ni ya mtu mmoja na wao watachukua hatua mbalimbali kule nchini Kenya. Wabici ya mutongoria wa uthuthuria guku bururi-ini ni irekereirie ndumiriri kugerera rurenda-ini rwa Twitter, ndumiriri iria yugite Njagua ni arikitie kunyitwo ta mwikuirwo wa kwaria miario ingicugira ngui na kuhurithania muingi, kuria riu mubunge uyu atanyitwo gugakinyio igoti-ini muthenya wa rucio. Thengia ya uguo, Ministry ya maundu ma nanja ni irekereirie ndumiriri kuri nyumba cia mohoro na kumenereria miario ya Njagua kuria ndumiriri ino yugite thirikari ya Kenya ni makitio ni miario iria yaririo ni mubunge wa Starehe Charles Njagua ya kumenereria huri ya biashara kuma mabururi ma nanja. Uguo thirikari ya Kenya ni yeheranitie na miario ino itari na uigiririki na njira nene. Ndumiriri ino ningi ni thiete na mbere na kuga thirikari ya Kenya ni guthie na mbere na kunyitirira na guthingata ugitiri kuria huri ya biashara na aruti wira kuma mabururi ma nanja. Mwena-ini wake Njagua ni onekire gwitetera akiuga ndari na itanya o riothe ria gucugira ngui. Mimi ile kilio nilipeleka pale nilikuwa nalilia watu wangu, na sisi hatukumaanisha ati tutapiga tutawapeleka. What I meant ni sisi hatutaki wa compete na sisi kwa sababu biashara mingi zinafungwa. Miario ino ya Njagua yaumanire na kuongerereka kwa huri ya biashara kuma mabururi ma nanja ta Tanzania, Uganda na China, aria muno makiria makoretwo magitwarithia biashara mwena wa Gikomba, ukirikana onjoria ya ni moete mieke iria a Kenya mabatie gukorwo magikenerera na kumathukiria biashara. Ni ndereti iria ithiite na mbere na gutumura mawoni ngurani kuma kuri a Kenya o undu umwe na atongoria matiganite. Aingi makiuga ni ndereti ingithingithia urumwe wa Kenya na mabururi matiganite. Ngiribotera Kameme TV ndicikaro-ini cia bunge, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.